kwaku na ye woda na ye me ba ke odi da na ye me links da nti na de na ye kwaku fo na ye pia fo da DJ Awana Aisha Ibrahim Awana ye kwaku na sample for J na say ye kwaku Justice Justice kwaku Aisha Ibrahim akia oh wonderful DJ Yaba read no sense from an bontira say e blow me hair no sa I'm from an baba munum esino e bo me hair no sa nti Abra CJ bi ekata ba kum na fe yem bonita sawa yem ko se mate enye na ebre no ko bebre nti no yen hwe the bokata no ene emu amane a aba anopai me de Ghanaian Times the bokata na ehase na CJ se wonim se nkade bia yenim se eduru akuafo da se fie da ebe ya eya fofida eya akuafo da no a ya na eno no behunu se ya bodwa se nasna na ne ya akuafo ya bet na wiemu ni ade ne ade abebo abaso se no honorable brand champion yo swafo hyenuane eni kwadwuma so kyese saa ne ma ne nyina no atwam wote sabre bebo dwa wie bo na kuafo gumu ni ade no empanyefo ye fi ho ti de omo be ye ne se yumat takwa wo mo be ye dina eno no akuafo no national ni nyina no na eno na ho ne de koma awards no ni ade fe enti no wote ho enwini mu AC bo ho enti no ayakuafo na wi ahye ma che Beja award so no so ko nyina wi aso na akwaje beja award na ebedu se o de why make bedu sa award ibesu sije na ni make up nyina afofa na nanim ya something which is there enti eno ne hyehyafo fra afi no yera brand champion na ya aso ye masem so no oda no de abanti no hwemu a this week ni next week nyina de ebeka no abo brand ho asem sa esa say yakuafo da no so de wudi mu ni agrifes ni ade medie mu a menden watikofo ni papa obadwuma enti no ho asem da ha eno chi so no yewra samu abugina po so afo hwensase ni mu agudie so na omo eche e just for all we no omo target 10,000 emabun ye omo na mode omo eba be hyem nti 5 years plan na omo de ato honom ye omo hwe so man bedu sa 5 years no na ensakraye ene de omo ehye ewo mu innovation ahodo omo epe ni nyina no na ye adwuma ti enye ministry ni kwa na omo eche partnership bi akosom ya Queen's University and Lidogo Incorporated Canada and Center for Entrepreneurship and Development Initiative City Ghana womu nyina ka bom and omo ehwesa and study hunu no obekai se womo aye launching bi ya sa launch no so omo boa ama maboa nyansa no dwuma mu nimde no omo de akobanim ni nyina keka ho bi ya ebeboa ntim fie num na mpanyifo e de san hyehyeye we eba abaye dwuma eno chesu no sije obekai na wotwe atwa yi ya bo wa mane so asante mu a adwumako ne bi ho no ma wo mo adwuma ye cement cement no mo ye no nyoma e woso mo de ekfra ye cement no enye papa inferior any quality na wo se nya na wo de ye cement obi akoto de akosi dan no e ba no sanso na che se e dan na wasi na wo koto sa cement ne bi di si ye no na che se e dan no wonsha enya ahoden na wo se nya no de odwen se wato cement de hie bi ebema edan no agina no wo de agum so no na ente sa enti Ghana Standards Authority ekokote enwumako bi wo asante mantemu na no na mpanyifo che so mo behye mo kina ama omo a wo de enwoma eye substandard eye cement wo Ghana ha se ni nyina no emra no ene wo madi no nyonyonyo sije no so ho asem wo ha ma medi mu amane ama wo saka Ghanaian Times abekenkan ewo mu na wo ba daily guidance so a ma make jemfo a na eye ema no boaboafo de ma MPP amanyoko no ma Kate babia wo bia no pay metia wate metia pa oyo ba du huni kama into no metia na sije wonsa wa ma hint o se Franka Tunia bedi akira yewra ye Dr. Mamudu Bawumia ene no ebekọ 2024 abato kese no Sa Franka Tuni no oya asanteni osanso emrase bedwane ewo oman emrase bedwafie osanso ye bema enti wa ma hint no enti no edin abeto monte no do so pa de edimu akotena wo be ka ye tie no yewra Matthew Poku Prempa ne din abam sanso yewra John Kuma so edin abam na yewra Oseche Mensa Bonsu ne din abam yewra Joseph Osewusu din abam na maame owura gire frem ose opare chief of staff so din abam ti no edin na yewra Aduchum
osafo hye ehumasuya ho sem so yo no anso na ye bosom chimra se bedwani wono so din wo mu asese no ma meke jefu a apropro ho kakra ye so ye bema oye mra se bedwani eno sanso fra santimantemu enti wo hwe a eye hwan a ebre no so a ye bete ho asem na se ja sem we beje ne ho me na Ghana ha se ma ye ka ho asem kan ye ne nyina ne se ababa wa Deborah Seram ese wono ne boss bia na wone ne wadwuma ye rakwase ni makon na papa ya bawe kokoye internship papa ikote no ene ne keka ye ne ade kokowe ne kyesempra twea ne sa etem de obeya ma no talk ma no ne ade nyine kowe akire papa ya je ne ka ya ye se dan no han ma no krampo no efidudu na wo so han no wan han no sa bawe ne de papa no ekogina court na se ja asem nyina ba na wieye kren eko heba he Deborah Seram Adabla se de akoba ne se Accra High Court no asesa baiwa no asem no de bedan court no ni nyina so oni case de di kan krampo no sampna twe na no mo twe no wo ba o man yimu ni yesisemu a yen recognize abna obi enu ho kompra twe ko preda pade o won kompra twe ko preda pade sa enti no yen recognize nti abaiwa no court abo asem na to agu na wonim se na sika krompo na lawyer ni a ono gina mu e de ma ye wura ni makun na o gide fra baiwa no ho eye 50,000 Ghana cedis nti no lawyer ni o gina mu na sika no e na wo gye na so court hwemu a ye wura na skwasi ni makun lawyer na nka wo gye sika no e na court hwemu na o ye so de nya hwe 10,000 Ghana nti no Deborah Sam no de kodan kwata na nka ye sa chekefo so o abaiwa yi wo ko test law na de ama mo ko test law na de ama wo ko bie kwan e de ama mo no kwata bo asem na to agu ni nyina so ade a wo ye na wo wia wo ho a wo ye no wontumi wie san so meka se wo sa baji claims wo dabi ye nyane sa o ka se pipe ano na ye besu ko nti debo ko se wate ayoka wasa baka 10,000 ubetua next time na abna story no ho adomonline.com NSS side chick breaks silent after verdict. Story no adomonline.com. Deborah Seram Adabla, the woman who accused the former chief finance officer of a bank of sexual harassment, has signaled her intention to appeal after the court dismissed the case yesterday. Just one thing, Abaya we CJ o person chese won say ebra sam ne ba foforo na ebi mo chese case ni case yo won say bia ko wie internship kura no na kwanya wo ho say bia adwumako no ebe fa no amana ye adwuma no na papa no dada no so wonya adwuma no na obeye saa ne amani nyina de ama no na ama no saa nti ado ne de na ebi susu se ebe ma be wonanya case ya ebe boa no na so court chesa asema wo de ba ye eniti ni nan ni post I will make here no any post I make Adomonline.com say a young male journalist approached me today and asked what I had to say to the ruling. You guys were equally in court. Was that the right thing for the judge, Justice John Bosco Nabarese to do? Asama Bayano Kanano. Well, my counsel will apply for the ruling and apply the law accordingly. The case is not over. Absolutely nobody is above the law. I saw you people taking videos and pictures. Make sure the ones you publish are catchy. Thank you. Debo waji wani so eno ochre no debo waji wani so but the case is not over. Absolutely nobody is above the law. Be anyone more bromra no so asam no ye ntwa so. I saw you people taking videos and pictures. Me no say bu twa me videos ni pictures mu twa me mfoni ni ade. Make sure the ones you publish are catchy. Thank you. On to me say pictures I am posting. Kiss emoji ni cheers emoji ni Debo 10,000 no kotia. Say no dia no scan no say dia no ye dan ya obetua. Eju de hutua we na abekọ wa appeal ya na wa kwa appeal. Ye de wa ha e ba so emu ama ne ye de beba. Sije no ho asem da ha na de we mpo na aka. Yemfansi na. Sakra mawie. Me he ha no na SHS wa de ya ban na de enkomo a wadi na no pay. De mania je ho eye prospectus na. Yes. Empenyefo amana ye say sa na wo so ko school no wo enkokọ secondary school am wie ye na so ko wo hefa no munyina prospectus bako enti se me ba no ko ha se na me bia me ko sesa no ba bia me de ko no the same prospectus ne ma na matoto no eno na me de ko honom eno de in fact ye nwoma sua so ye no ma ya de
aboamu ni GS o ma yade passenger ma wie na Uber driver bona Newman otie ye denden yes. bona Newman etie menya info no say Newman bona obi bona mo ate ko so obi etema no atro say ha Adom ahunti no ye bodere bronya ba wo ye driver ni kra na pese ye advert ma wa fa scan bra ye be ye dia ma wate na bibia koso kama na CJ me ko happy birthday enko ema aristocrat kusi broja ene ye wawoda nyame wonsha no nyo kese pa wa woni aba hwene e na aristocrat abusuako ni nyina e na e wish happy birthday no broja nyame nyo kese onhira wo na onto nkona mu e ma ye pa wakoma so ade no woni so ade hunu nyina no obade e ma no emra mu ma wo na anopai na nkrofo keka nwum bi ta nwum no dia wa na entime mo wate ase da bi CJ say ya sori anopa ne ye badwuma na awana ene kofi ene karo ene kaso wo enwum bia besuo mutim yesi akwasi ampofo age ne boy enwum be ya omo se yesi e shobo na mse da bi e ya nopa enwum se hu tumi mo intine mompe ayi obapa Christiana na se mompe Florence obinim osuru ni mi fie ye besan akoya chibie mo hu mompe sa mompe enwum bia tese na mo ti de CJ video wa wi mate na mi so ba no ka producer ko Fanyo mne mano. Bomano mame.